Ahangaha ikintu ndapfa guhakana ubutwari buva mu gukora cyane, nguko Goliyati yahanganye na Dawidi bikaza kurangira Dawidi amutsinze, kandi Goliyati yari asanzwe azi neza yuko nta muntu wabasha kuba yamuhangara. Ariko kubona amafaranga ntabwo biva mu gukora cyane, ahubwo kubona amafaranga biva mu kubara cyane. Reka mbahereze urugero gatoya. Umuntu aramutse akoreye ibihumbi 10 ku munsi, akagenda akajya mu kabari akanywa zino nzoga za konyage zihenze zigura muri za 6, agasigarana ibihumbi 4, akagenda agahereza umugore ibihumbi 2 ngo ajye guhaha, noneho ibihumbi 2 bisigaye akaba yaguramo amayinite akaguramo na data. Ni ukuvuga ngo uwo nguwo ibihumbi 10 biba birangiye. Ese uwakoreye ibihumbi 2 yarangiza agakuraho amafaranga 500 akayizigama ku cyumweru, uratekereza ngo aba yinjije amafaranga angahe? Reka mbikwereke.